Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullah. Allah, ya Allah. Waduh. Sampai kok gini lho. Gak ketok ebonge wis. Iki lho cuwedhek iki lho. Iki lho. Allahu Akbar. Tambah gede lur. Wis aja nangali sik. Tambah gede banjire lho. Lavae mudun. Wis aja rene sik, banjire gede. Info sementara Sumberwulu, lahar Semeru meletus jam 4 sore seperti malam, saudara. Khususnya bagi warga Kabupaten Malang, para kepala desa untuk waspada. Inilah kondisi Lumajang pada saat hari ini. Jam 4 sore seperti malam hari. Hujan lebat disertai angin. Ya boleh tidak temor lah. Peres. Mandi peres.